سلام بیننده‌های گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است مستقیما از تلویزیون تاجیکستان. در استودیو با شما سوسن غیورزاده. در شهر دوشنبه دور جنبستی آزمون جمهوریوی نان و محصولات نانی تحت عنوان نان شدم شایسته هر خان شدم جنبست گردید که در آن بانوان شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک کردند. نانپزان ماهر از شهر و ناحیه‌های جمهوری در باغ ایرم پایتخت به هم آمده با ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه طرز و اسلوب خاص تیار کردن نوع‌های گوناگون نان را معرفی نمودند. خبرنگاران ما از رفت برگزاری آزمون گزارش می‌دهند. آزمون جمهوریوی نان و محصولات نانی تحت عنوان نان شدم شایسته هر خان شدم در باغ ایرم شهر دوشنبه شماره زیادی نانپزان را از شهر و ناحیه‌های مملکت به هم آورد. راه‌اندازی چنین تدبیر نشانه ارزش‌گذاری بر رسم و آیین‌های خلقی، احیای دوباره هنرهای مردمی و در زمینه آن امکانیت مساعد تبادل تجربه بانوان هنرمند ارزیابی گردید. در آزمون مذکور نانپزها از ولایت‌های سوخت و ختلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز محصولات نانی و دیگر شیرینی و کلچه‌قندهای با لذت تاجیکی را در گوشه‌های علاهیده به نمایش گذاشتند. در این چهاربینی امروزه زنان و مادران، بانوان، کدبانوان و هنرمندان ولایت ختلان با یک دستاویز خوب فعالانه شرکت ورزیده ایستادند و پیش از همه از دیدار همدیگر احساس فرحمندی می نمایند. برگزاری چنین چهاربینی ها، همایش ها عاید باز هم بلند برداشتن مسئولیت نانپزی زنان و مادران علل خصوص جوان دختران زمینه خوب خواهد گذاشت و زنان و مادران ولایت ختلان در چنین چهاربینی و همایش ها هم سطحی ولایتی هم جمهوریوی فعالانه شرکت می‌ورزند که این پیش از همه از وقت و اقبال زن مادری تاجیک بشارت می‌دهد. در برابر این زنان نانپز با ساکنان و مهمانان پایتخت طرز تیار کردن نان تاجیکی از قبیل نان چپاتی، کلچه خرد و کلان، فطیر، تحمال، ارزوق، فطیر قطقط، قلمه، حلوای سرخ و سفید و دیگر محصولات از آرد گندم تیار شونده را پیشنهاد نمودند که پسند اشتراکداران گردید. از ناحیه شهر نو در آزمون جمهوریوی نان شدم شایسته هر خان شدم بانوان ناحیه شهر نو نانهایی که خودشان آماده کردن نمایش نموده ایستادیم از قبیل کلچه کلان، فطیر قطقط، فطیر نیمرس، نان تنوک، شیرینی ها ما امروز به نمایش برآوردیم. نان و محصولات نانی که در این آزمون از جانب زنان پیشنهاد گردیدند هر یک طرز و اسلوب نوتکرار آماده سازی داشته مهارت نانپزی زنان تاجیک را نشان میداد. در واقع امروز در جمهوری تاجیکستان با دستگیری به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رشد هنرهای مردمی خصوصا بلند برداشتن مهارت و ملکه نانپزی زنان تاجیک توجه مخصوص ظاهر گردیده در شهر و ناحیه‌های مملکت کارگاه و کارخانه‌های محصولات نانی و قنادی بنیاد گردیده در آنها به دختران کسب و هنر آموزانده می شود. در آزمون نمایندگان اتفاق تاجیک مطلوبات و هیئت حکمان آزمون اشتراک کرده از آرایش دسترخوان نمایندگان شهر و ناحیه‌های جمهوری نمونه نان کلچه‌ها دیدن کردند و به هنر والای کدبانوان تاجیک بهای بلند دادند. هدف از برگزار کردن آزمون جمهوریوی محصولات نانی تحت عنوان نان شدم شایسته هر خان شدم ارزش‌گذاری به هنر نانپزی، ترغیب نان تاجیکی، دریافت بهترین نانپزها، احیای عنعنه‌های ملی و عمومی گرداندن سنت‌های بهترین نانپزی نیاگان، نمایش پختن نوع‌های گوناگون نان منطقه‌های مملکت، هوسمندکنی شهروندان برای صرفه‌کارانه و ماهرانه پختن نوع‌های گوناگون نان، به نسل‌های آینده میراث گذاشتن طرز اصول پختن نان عبارت می‌باشد. امروز در استراشن باستانی نانپزهای خیلی هنرمند هستند که در تمام مقیاس جمهوری و بیرون از آن نام برآوردند و همه آن سیاحانی که
به استراشن تشریف میارند حتما از نون و کلچه های استراشن باستانی همچون ارمغان میبرند. آزمون جمهوریوی نان و محصولات نانی تحت عنوان نان شدم شایسته هر خان شدم تجسمگر سنت های نیک انسانی است که فیض و برکت خون پرنعمت را انعکاس می نماید. در دور جنبستی آزمون جمهوریوی محصولات نانی تحت عنوان نان شدم شایسته هر خان شدم غالبان معین کرده شدند که جای یکم به شهر دوشنبه، مقام دوم به ولایت ختلان و شهر ترسونزاده و زینه سیوم باشد به ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت سوخت سزاوار دانسته شد. نوریدین قربان، اهلدین کریم، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. идомаи ахбор. ҳамарӯза дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои ободонию сабзгардонӣ ташкил ва гузаронида мешавад. дар ин тадбирҳои экологӣ кормандони ташкилоту муассиса ва сокинон иштирок намуда кӯчаву хиёбонҳои шаҳрро тозаву озода менамоянд. гузориши бобокалон аминзода. дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе раванди бунёдкориҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд идома дорад. амалӣ намудани нақшаҳо ба хотири фароҳам овардани шароити хуби зиндагӣ ба сокинон. ин тадбир дар шаҳри душанбе марҳила ба марҳила ба сомон расонда мешавад. ба хотири мутобиқ сохтани намои берунаи биноҳои маъмурӣ, истиқоматӣ ва дигар иншооти ҳаёта муҳим то имрӯз як қатор корҳо анҷом дода шуданд. дар дораи иқдомҳои созандаи роҳбарияти шаҳри душанбе симои пойтахт ва кӯчаву хиёбонҳои он бо фарогирии дарахтони орёшии сояфкан ва гулу гулбутаҳои мавсимӣ ба куллӣ дигаргун гардидааст. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе аз ҷониби раёсати истифодабии роҳҳои ноҳия масъулин дар шароити гархона гулҳои мутобиқ ба фасли солро парвариш намуда дар назди роҳҳо ва кӯчаҳои марказиву дохилии маҳаллаҳо бо тавсии мутахассисони соҳа дар мавзеъҳои алоҳида бо дизайн ва композитсияҳои гуногуни гулҳои мавсимӣ шинонда истоданд. برای سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره دستور سپارش‌های رئیس شهر محترم رستم امامعلی ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه فردوسی اجرای سریوقتی نقشه‌های چهاربینی‌ها باید به عملی نمودن کارهای آبادانی و بنیادکاری، رنگ و بار کنارسنگ‌ها، نصب شعار آویزه‌ها، نقش و نگار دستاوردهای صاحب استقلالی وسعت دارد. از جانب ریاست در حدود ناحیه بنیاد گلگشت‌ها در نزد سیرکی دولتی و خیابان‌های سعدی شیرازی و باربد با کمپوزیسی‌های گوناگون بنیاد گردیده است که به یک موضع زیبا و استراحتگاه ساکنان تبدیل یافته است. در گلگشت‌های مذکور زیاده از 6 نمود گل‌های موسمی شناخته شده است و چنین کارهای آبادانی و سازندگی در حدود ناحیه ادامه دارد. از شهروندان و رانندگان خواهش می‌نمایم که در نزد گلگشت‌ها و مایسازارها احتیاطکار باشند و در آبادی یک گوشه شهر سهمگذار باشند. گفته می شود در برابر اجرای سریوقتی کارها با صفت ساختمان و جوابگو گرداندن انشاءات با معیارهای معاصر معماری دقت مخصوص ظاهر کرده می شود. وسعت تدبیرهای آبادانی سازندگی در شهر دوشنبه نشان آن است که مسئولین در سمت به یک شهر تازه و آزاده و پیشرفته تبدیل دادن پایتخت مملکت تدبیرهای ضروری را عملی می سازند. باباکان امیرزاده، اهلدین کریم، عبیدالله سیفعلی، اخبار. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти норини ноҳияи Ёвон бунёди 50 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз 40 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ муташаккилона идома дошта то рӯзи ин ҷашни таърихӣ ба истифода дода мешаванд. гузориши Назруллозода Иброҳим аз ноҳияи Ёвон. барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи зафари ҷамоати деҳоти норини ноҳияи Ёвон бунёди 50 иншооти дорои аҳамияти гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз 40 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ муташаккилона идома дошта то рӯзи ин ҷашн ба истифода дода мешавад. бинои иловагии шуъбаи таваллудхонаи беморхонаи рақами 1 ҷамоати норин аз 2 ошона иборат буда таъмиру аз навсозӣ карда мешавад. таваллудхонаи мазкур аз 20 кати хоб иборат буда баъди навсозӣ бо таҷҳизоти ҳозиразамон таъмин карда мешавад. мояи ифтихор аст ки дар корҳои созандагию ободонии ноҳияи мазкур саҳми нафарони саховатпеша меафзояд.
аз ҷумла бо самгузории соҳибкори маҳаллӣ дар деҳаи зафар майдончаи футболи хур сохта шуда дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар деҳаи мазкур ҳамчунин корҳои сохтмонӣ дар корҳои дузандагӣ ки аз ду ошёна иборат аст идома дорад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур шароити мусоид барои кор ва омӯзиши ҳунари дузандагӣ фароҳам оварда мешавад. дар коргоҳ 8 нафар ки аз курси дузандагӣ гузаштаанд ба кор ҷалб карда мешавад. коргоҳи дузандагӣ бо дархости сокинони маҳаллӣ ва бо назардошти ба шуғл фаро гирифтани занону духтарони хонашин бунёд ёфтааст. назлозода Иброҳим Баҳодури Қурбон барои барномаи ахбор. дар ноҳияи лахш беморхонаи бемориҳои сироятӣ бунёд карда мешавад ки дар заминаи он сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтар хоҳад шуд. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар бинои ин беморхона идома дошта иншооти нав то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. Нуриддини Қурбон ва Баҳриддини Исмониддин аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ аз ноҳияи лахш гузориш омода намуданд. идомаи корҳои сохтмонӣ дар бинои беморхонаи бемориҳои сироятии ноҳияи лахш. то ин вақт дар ноҳияи лахш беморхонаи бемориҳои сироятӣ мавҷуд набуд ва беморон барои табобат ба ноҳияи Рашт ва пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе мерафтанд. бо назардошти ин моҳи июни соли равон дар доираи нақшачорабиниҳо бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи бемориҳои сироятии ноҳия оғоз гардиданд. айни замон корҳои сохтмонӣ ҷараён дошта сохтмончиён саривақт бо масолиҳи сохтмонӣ пурра таъмин мебошанд. дар доираи дастури супоришҳои асосгоҳи сулҳ ва ваҳдат миллӣ пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалии Раҳмон дар маркази ноҳия бо дастгирии мақомоти ҷироя шарикони рӯ ва ташкилоти махсус сохтмон бинои сироятӣ шурӯъ гардида то имрӯз 80% корҳои сохтмон ба анҷом расонида шуда. тибқи иттилои масъулони соҳа бинои нави беморхонаи бемориҳои сироятии ноҳияи лахш бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ташкилоту муассисаҳо соҳибкорон ва ҳашари сокинон бунёд карда мешавад. мувофиқи лоиҳа бинои нави беморхонаи бемориҳои сироятии ноҳияи лахш дорои 30 кат буда дар он барои табобати саривақтии беморон шароити муосир фароҳам оварда мешавад. иншооти тандурустӣ дорои ҳуҷраҳои корӣ буда дар он шуъбаи қабул ҳуҷраҳои функсионалӣ шуъбаҳои эҳёгарӣ ва ғайра ҷойгир карда мешаванд. бояд таъкид намуд ки бинои беморхонаи бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи лахш ҷиҳати иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта мешавад. барои бо тарҳи муосир ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бунёд кардани беморхона масолиҳи сохтмонӣ аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии ҳамкорӣ бо Осиё таъмин карда мешавад. сохтмончиён ният доранд ки иншооти тандурустиро дар муҳлати муайян гардида бо сифати баланд сохта мавриди истифода қарор диҳанд. бояд гуфт ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар доираи сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи лахш беморхонаҳои нав, марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббии муосир бунёд гардиданд ки дар натиҷа сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ сол ба сол беҳтар гардид. Нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмониддин, Убайдуллои Саидвалӣ аз ноҳияи лахш барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Рашт бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ва таъмини солимии аҳолӣ маъракаи иммунизатсияи аҳолӣ ба муқобили сирояти коронавирус идома дорад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. кормандони муассисаҳои тандурустии ноҳияи Рашт ҷиҳати пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 дар қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳот тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истоданд. аз ҷумла дар бинои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳраки Ғарб ва назди дигар бунгоҳҳои тиббии деҳот марказҳои ваксинагузаронӣ барои сокинон ташкил шудааст то аз ин бемории сироятӣ пешгирӣ карда шавад. дар ин марказҳои табобатӣ тамоми шароит барои ваксинагузаронии сокинони шаҳраку деҳот пурра фароҳам оварда шудааст. ҳамарӯза аз тарафи кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Рашт гардишҳои хонагӣ гузаронида шуда мунтазам бо аҳолӣ оид ба роҳҳои пешгирӣ, гузариш, безараргардонӣ, ғизои солим, суҳбат ва хӯрок гузаронида мешавад. яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемории COVID-19 ин ваксинасияи аҳолӣ мебошад. айни ҳол дар ноҳияи Рашт
21 нуқтаи ваксинация ташкил карда шудааст ки ҳамарӯза фаъолият намуда истодаанд. дар баробар ин ба фаъолият шурӯъ кардани марказҳо барои ваксинагузаронии сокинони аз 18 боло дар навбати аввал аз муоинаи тиббӣ гузашта баъдан ваксина мегиранд то аз ин бемории сироятӣ пешгирӣ кунанд. аз ҷумла дар назди бунгоҳи тиббӣ деҳаишули ҷамоати деҳоти ба номи Нусратло Махсум ки барои беш аз 14 000 нафар аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонад, маркази ваксинагузаронӣ амал намуда ҳамарӯза даҳҳо нафар сокинон ваксина гирифта истоданд. гурӯҳи мақсаднок оиди пешгирии бемории коронавирус ки ваксина бояд бигиранд 1300 нафарро ташкил медиҳад. то имрӯз 438 нафар аз 18 сола то синни соли калонсон гирифта истоданд. ҳамаи иммунизатсия дар шароити муассиса гузаронида шудааст. захираи ваксина дар мо бастанда аст. ягон танқисӣ надорем. ба ҳамаи аҳолие ки дар гурӯҳи мақсаднок ҳастанд бастанда аст. яке аз роҳҳои дигари пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ин пеш аз ҳама риояи гигиенаи шахсӣ, нигоҳ доштани фосила ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист мебошад ки дар ин ҷода кормандони кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва дигар сохторҳои соҳавӣ пайваста корҳои безараргардонию тарғиботиро амалӣ намуда истоданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истарафшан иншооти нав мавриди истифода қарор гирифт. дар ошёнаи якуми иншоот маркази омӯзишӣ ташкил карда шуд ки ба ҷавонони соҳиби истеъдод истифодаи технологияи иттилоотии пешрафта, барномасозӣ ва дизайн омӯзонида мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода. با ابتکار صاحبکار ورزیده استرافشانی منصور رسولov امروز در وضعیت متمم بخشیده به استقبال سزاوار از جشن مکرم عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در خیابان به نام اسماعیل سامانی مرکز شهر استرافشان بنای نظرآبایس آشیانه لیفتدار مورد استفاده قرار گرفت. در آشیانه یکم بنا که از حجره‌های وسیع برهوا و زیبا عبارت است، تشکیلات جمعیتی علمخانه و فعالیت پرداخت که با اقدام یک تن از ختم کردگان دانشگاه عالی آکسفورد بریتانیای کبیر فاروق عمرов سازمان داده شده است. ما جوانان وطندوست و پیشصف و پیشور وطن عزیزمان با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان حرکت می‌کنیم که بهر انکشاف وطن عزیزمان سهمگزار باشیم. هدف اساسی تشکیل شوی تشکیلات جمعیتی آماده‌سازی کادرهای توانای با استعداد در رشته تکنولوژی اطلاعاتی و برنامه‌سازی با طرح جدید جوابگو به طلبات بازار جهانی محسوب یافته خواهشمندان پس از 7-8 ماه تحصیل با جای کار دائمی و معاش بلند تامین گردانده می‌شوند. مقصد اساسی ما این آماده نمودن کادرهای جوان با استعداد در ساحه علم و تکنولوژی در تکنولوژی اطلاعاتی میباشد و آنها را با جای کار دائمی تامین نمودن است. در طول فعالیت کاری خود در شهر دوشنبه ما زیاده از 250 نفر را ختم کناندیم. مورد به تاکید علاهیده است که فعلا در تاجیکستان روی به رشد کامل و دیگر دولت‌های مقتدر عالم طلبات با برنامه‌ساز و دیزاینر خیلی کلان است. از همین لحاظ تربیت جوانان صاحب استعداد برنامه‌ساز و دیزاینر را در شهر استرافشان 16 نفر کارمندان جوان تشکیلات جمعیتی علمخانه به عهده گرفته پیش خود مقصد گذاشتند که در روند تعلیم کسب‌آموزی معاصر طبق طلبات بازار جهانی کادرهای لیاقتمند آماده سازند. جوانان و ساکنان شهر قدیمی همیشه جوان استرافشان باستانی از این دستگیری‌های پیوسته غمخوارانه راهبریت عالی مملکت روحبلند و شادکام گردیده جهت خدمت صادقانه صافدلانه بر نفع خلق و وطن شکوفان کمر همت بستند. مضبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اخبار. بیننده های عزیز گرامی، این بود یک چند خبر و گزارشی که همکارانمون تا این ساعت بهر شما آماده نمودند. خیر، سلامت باشید.